আচ্ছা স্যার তিনি অব নং ব জায়গা ফাইসক বাইকে সাগারে মতো মাছ হইবাই কলম ছড়া কেচার নাইটং ছড়া দি করকিং কলম নাইটং ছড়া রিপোর্টিং কলম চিনি খরকসা সিকলা Tiprasa leader, Black Truck, very strong and bold, making a decision to reach in Delhi by paddle. Abono ang belai ke sak-sakni ani saking nindi kini sikrana se sumthong binimo coba Tripura hastewo kaisa laiboma samjak thong jafan thong. So far my concern, this is the first time a Tripura youth leader or warrior taking a bold decision to go and to reach in New Delhi by pedal. It is 4,445 kilometers and by national way 5,221.6 kilometers. It will take minimum, if every day he walk 50 kilometers, it will take 50 days. Belai ke hamai maya paro Tripura hastewo kaise bini laiboma angthong abono blessing khayo bono angkebo krak buskango tobani decision athong hne abola hamai majano arong belai ke hambai Tripura hasteni jotto lukoromno ang bono tebo subasu khaidi hne ang nongni media ni bitingti apil khala sat nolai bus dorate hini mana sat dine ang je thangmo mani thangra nai bono logi nai ulo next time o chungtam decision khainai ang apul decision khayen